savremenoj gimnaziji učenje istorije je stvarno drugačije. Zahvaljujući savremenom pristupu obrazovanju, nijedna nauka nije bauk u našoj školi, a sve češće i van nje. Radoznalost, brojna pitanja i timski duh naših učenika obeležili su posetu arheološkom nalazištu u Vinči. I like that we came here so I can be with my friends and meet new people. And that I'm gonna learn new stuff here. U doba neolita, kako su oni pravili odeću, sve i dalje, imali su modu čak i u to doba. Predmeti koji su pravili, na primjer, što su nam pričali da je njihov tadašnji žilet za brijanje bio oštriji nego današnji. I kako su stvari bili mnogo razvijeniji od toga što smo mi mislili. Pa sviđa mi se sve kako ovo izgleda i sviđa mi se kako su ovo organizovali, pošto nikad nisam bila ovdje u Vinči. Jesam, čula sam i učila sam iz istorije, ali nikad nisam imala prilike da posjetim ovaj i ovo mi se dopalo što sam zajedno sa školom otišla. Na desnoj obali Dunava, svega 15 km od Beograda, nalazilo se jedno od najstarijih naselja u Evropi. Danas se tu nalaze ostaci ovog praistorijskog naselja i čuvaju značajni predmeti koji potiču još iz doba neolita. Da istorija ne bi bila samo pričanje priča, naši savremeni profesori organizovali su ovaj edukativni izlet. Odlučili smo da učenike savremene gimnazije dovedemo na lokalitet u Vinči kako bi imali priliku da se upoznaju sa ovom kulturom i da znanja koja steknu ovde povežu i sa gradivom koje su učili iz istorije, iz likovne kulture. Prosto iskoristimo jedan interdisciplinarni pristup, pa smo doveli nastavnika biologije, nastavnika hemije, nastavnika fizike, da nam pokažu kako u stvari nauka pomaže u otkrivanju prošlosti i da napravimo tu jednu vezu. Njima je ovako bilo najzanimljivije priča, recimo između ostalog i o obsidijanu, vulkanskom staklu, i zapravo to saznanje da su ljudi u neolitu mogli da prave vrlo oštre brijače. Da su ljudi u neolitu mogli da imaju zapravo mogućnost da imaju oštrije brijače nego mi. Čini mi se da su ovde shvatili da su ljudi iz praistorije bukvalno isti ljudi kao i mi. Nakon ture po muzeju i obilaska lokaliteta proradila je mašta. Pomoću svojih iPadova naši savremeni učenici sastavili su prave novinarske reportaže. Svako od njih imao je priliku da se oproba u ulozi mladih arheologa ili reportera. We are supposed to write a story about people from the past, I'm guessing like ice people, I'm guessing, who lived here. So that should be interesting. Podelit ću se s drugarima u grupu i verovatno ćemo da pričamo o tom konkretnom životu i stvarima koji su pravili ljudi iz Vinče. We divided into groups of 2 or 3. And one is going to take pictures, one is going to speak, one is going to write, and one is going to take videos. Well, we made like a vlog, and we described everything we did today, and especially the museum, because we love that part. Drago mi je što sam u školi koja se ovako trudi da deca nauče nešto novo na praktičan način. Savremena gimnazija uvek nalazi način kako da nagradi kreativnost i trud učenika. One koji su se najbolje pokazali u ovom izazovu očekuje nagrada i značajno priznanje. Najbolja reportaža biće objavljena u prvom broju školskog časopisa.